cijeli put zaleđen. Prsti su mi se smrzli. Vjetar nas ubija. Pa ovako mi nije niko od kuće, gledajte vi ljudi ovo. Moglo bi se zakomplicirati situacija. I tu mi je ispala sjekira i vjerojatno se vratila do auta skroz nazad. Vuki ispod GoPro i sad ga tražim. Jedan cappuccino. Ovo je već postalo tradicija. Ne zašto ako si GoPro? Molim na rezervi da... Idući put za ovo kupujem si štapove, brate. Ajde ja što ih nemam. A Vuki ih ima, a ne nosi. I svaka čast. Pravi prijatelj. Cijeli put zaleđen. Nema šanse bez šiljaka. Tako da palimo okolo. Ovdje vjetar opasno puše. Kad tako bude gore, morat ćemo neki zakon tražiti. Moglo bi se zakomplicirati situacija. Najgora stvar kod ovih planinarenja s ovolikim ruksakom, a nisam ga vagao, rekao bi da ima nekih 15 do 20 kila. Najgora stvar mi je što se uznojim i sad sam mokar skroz, a ova jakna me štiti od vjetra i kiše, mada kiše nema, ali vjetar puše jako. Tako da kad dođemo tamo morat ću se osušiti. Ha? Tisuću 300 metara. Još nekih 200 uspona, 200 metara. I tu smo. Ćemo uda? Može. Realno nije strm usko. Tu da možemo, kad se budemo spuštali. Na dup? Na dupe. Vraćam ja. Ali puši. Gledajte ovo. Gledajte, a i ovo je pobjegla dalje. Vidjeli smo kozu. Ja se vidio. Da. Koza ovako po najvećem nagibu se penje, skače, a mi se patimo. Baš je lijepo vidjeti. Možda ju upatimo opet gore kad dođem. A da ju snimimo. Lijep prizor je bio. Tamo gore. Da, to je problem. Dubok je snijeg jako i sad je problem što ima negdje 2 stupnja i mekan je jako. I propadamo stalno, znači skroz moja noga propada. Evo, suha kora od breze. Ovog nakrcamo odmah i pospremimo u jaknu i imamo za vatru paliti. Evo nas, sunce je izašlo, tu ćemo malo iskopati snijega, ima nekih, ja bih rekao pola metra snijega, prilike. Moramo prokopati snijega da bi klinove stavili, znači šator,
tu između vatrica, ima malo brdačica koje nas štiti od vjetra i ovo je drvo isto. Neće valjati ovako. Skužili smo da ovdje nemamo dovoljno mjesta. I ovdje ima ogromna kamenčina. Ovdje. I nećemo ga tu moći staviti. Tako da ćemo ga staviti ovdje samo gore. Tako da stavit ćemo ga na snijeg, izravnat ćemo snijeg samo da nam bude ravno i tvrdo. Da ne propadnemo. Takav je plan za sad. Ja imam gumicu koja je... Znaš šta, Vuki? Neće to niđe. On ide u ovu zelenu, jel? Ide prvi, ali sve jedno. Imaju zidići okolo od kamenja ovo. Tako da će biti vatra zaklonjena od vjetra. I tu imamo bolji zaklon od ovog drveta. Imamo malo bolji zaklon od vjetra pa ćemo tu biti malo preko dana. Nije suho kako se savija i kad pukne ne pukne skroz, znači to ne valja. Hop. Hop. Aj, ovo je dobro, to je dobro. Ide ovako direkt u tebe. Dobar osjećaj. Dobar. Vuk je naložio sad. Patike će mi izgoriti. I hvala Bogu, jučer sam kupio rukavice nove. I vjetar mi hodne u vatru.
jedna kafica se kuva. Ovako imamo neku zamjenu za tarp. Vuk je ukro zavjesu iz doma. I nemam ove rupice, ali stavimo ovako kamenčić i vežemo ga. Tu smo tarp postavili. Tu ćemo donijeti sad jedan balvan, tu ćemo sjediti. Baš Vuki sad kaže Ara, moramo jednom na kampiranje otići kad je lijepo vrijeme. Mislili smo kao nećemo graditi ništa, samo ćemo razbiti šator i noge u zrak, ali vjetar nas ubija. Vuki je nabavio klub. Da vidimo to što valja. Malo smo prisnjeli, jevi. Ovi vatrici, a malo. Napunili smo punu džezvu snijega. Puna džezva snijega i još smo ju nabili. I evo koliko vode ima. Evo koliko ima i opet će trebati. Vuki radi tako se. Vuki je gurman danas. Imamo tako miks začina, imamo luk crveni, imamo kupus, goveđe meso. Sve to drugari da sad nema. Biće pompa. Propao sam u snijeg skoro do kuka. I tu mi je ispala sjekira, pila, ispala mi je pila i vjerojatno se vratila do auta skroz nazad. I sad ju moram naći, znači nemam pojma gdje je ošla. Evo je. Noge su mi mokre, propadaju, znači svaki put do koljena. Sad kako je kiša pala, natopila je ovaj gornji sloj. I omekšao je snijeg. Kiša pada, to je propadiva cijelo vrijeme. Vjetar nije prestao puhat od jutros. I naporno je. Iskreno, naporno je. Ali dobro. Zato i radimo ovo. Uživamo u ovom nelakotnim okolnostima. Iskreno, ove male stvari, evo, kad grijem noge ovako, toliko mi je lijepo sad, da vam ne mogu opisati. Još kad vidim Vukija vama kako pravi ovaj specijalitet. Toplo mi je... Ajoj, kad probam. Toplo mi je oko srca i oko nogu. Trenutno. Ajoj. Pa ovako mi nije ni kod kuće, gledajte vi ljudi ovo. Ne reći da ne valja uopće. Ovo je bolest. Kako je ovo dobro ljudi moji. Druga runda. Lijepo. Ali, tako da, što krenem da ga jedem, stavljam ova dva.
napad, da životinje ne bi. Madrac je napuhan. Tu je torba. Idemo po vreću za spavanje. Osušit stvari. Idemo se ušuškat lagano. Kaže 2 stupnja u šatoru. Zadnjih sat i po vremena smo stajali kraj vatre. Okrenemo guzicu 5 minuta, pa prsa 5 minuta i tako. Znači ko pečenka smo se vrtili. Vjetar puše užasno. Znači nije stao 5 sekundi predaha nismo imali non stop. I evo kiša pada kao što možete čuti. Prokuhana voda u plastičnu bocu. Grije u vreći kao ludo, znači bez tog nema spavanja. Stavi se pod noge, dolje i milina. Mislili smo da će ovo biti lagana avanturica, ali s planinom nikad ne znaš, planina ima svoje planove, tako da idemo spavati i vidimo se ujutro. Ovo ljudi, evo 8:30 je navečer, jel? Da. I Vukija poteralo pišac. A vani puše, a pada, i puše i pada, i zima je. Vukić Ja treba... kapu uvaram ako ništa. Evo ti... Brati, po mokriću se sve ti jebe. Pa hoćeš, da. Evo, obavili smo i drugu rundu pišanja. Vatra se ugasila i pada kiša ili ne pada kiša, ne znam, non stop kaplje nešto po šatoru, kako vjetar puhne, pada s grana, ali ja bih rekao da malo i paducka, sipi kišica i pada, valjda kako se sve cijedi, snijeg sa grana. Vjetar je kao prestao puhat, mislim puše i dalje, ali ubio je. U jednom trenutku sam zamišljao scenarije kako se kotrljamo, oni iz liticu, ima tu litica jedna. Bilo je kritično, ali evo, malo ćemo još lovačke priče i spavanac, tako da vidimo se ujutro. Dobro jutro, prijatelji. Najgora stvar cijelog kampiranja, znači uvjerljivo najgora stvar je ustancem iz ove vreće. Treba posebno snaga volje za to. Spavali smo solidno. Mada vreće su nam mokre, Vukijev šator nije baš prošao, nije se proslavio dobro. Ali padala je kiša cijelu noć i vjetar je puh cijelu noć. Sad je valjda zadnjih sat vremena se smirilo, ali pada i dalje. Idemo spakovat stvari i palimo kući, treba nam nekih, koliko nam treba, sat vremena za do dolje. Noge su mi mokre skroz, znači cipele su mi bile u šatoru i Vukijev šator kako je prokišnjavao. Curilo mi je ravno u cipela. Nadam se da mi se neće smrzniti prsti pošto ćemo se kretati. Vuki. Idemo. Vuki je ispod GoPro i sad ga tražimo. Našao ga je. Ali smo se vratili skroz do kampa. Pogledajte kako Vuki ima ugrađenu prozračnu jaknu za ventilaciju. Vuki je htio malo preblizu, htio je ugrijati jaknu, osušiti, pa je guzicu. Još malo. Evo nas ljudi, to je to za danas, vraćamo se kući.
Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja. Pozdrav!